Kidam tang ni phaing koraner kep Durmia ni All Party Hills Leaders Conference mati APHLC asong pen radar mu kache jenga jame Hamren constituency arlo kideng pon ni jangkar biang long arlo Hamren MEC constituency arlo telehor la pen jengkha hithialong an ingsam jin pen radar mu kache jenga jame kideng pon bangso radar mu kache jenga jame kalong suri amulo atu chejeng dunsi ingtang kring pen la bangso jame deng pon lo Lapusona por hud raikom cycle pen radang bong nat lam theka che tonte jok raikom cycle hin pen lathi charge sitami padoponang koklu labang so lathi charge ki pipona jok pen nangan arat raikom cycle deng pen aring hu sonang lo Lapusona por hud arenga hu ke son dunang abang phua bang phia tum sitami non kichari pon bom Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang ke Japon BJP government aphan Lapuson radaphan police army atum ke thenge chok lapu henoma kachingthur la henoma peace and development buta karju pedopon Pinso kache songolong arno sotum sitami jail sita chithap dunang pong la sidindi tumabangke laki ing tontelo sangselo la pinso kache songolong aki hajai ka thar sarnang ki Japon along nilitum talaga che songdum thipo la penke article 19 ke laki freedom of expression freedom of speech la constitution along ki tok dak dolo tangte pinyar ni kopya posi la dak army police atum SP atum DC atum alang litum freedom of speech freedom of expression article 19 constitution of India aronatek chini ne det ma ha kyo buji pua nai amar police army bilage DC SP bilage article 19 e koise freedom of speech freedom of expression heitur mote apunar kyo to amar kane ami peaceful democratically ami rally to ami korisu India det ke democracy pinakapotsi kaddu kavita imina ahok pedakang sai kachepalong ponji aphan ke kache songaja kongdu lapuson kache song ponalong police pen kinep kang nang ke thenge chok pon ke police atum detle aja kong kache pherang kali ladake council ke chari pon EM CEM MP MLA atum adai du lapen bangso long bongo sena RSS alam toy pensi alang litum lapuson asai ke claim bota APHLC claim bangatum ningje pon Constitution इलिट तुम अलोंग के पुलिस लेके ठेली Constitution से के थे Constitution लोग के तो कुपिलो इलिट तुम के लद्दाख के democracy country ये democracy country लोग के अनु तीन नामे अमेना right अमेना होपेट अकांग साइड चुपालों इमान के कच्चे सोंग आजा कोंग दो लबांग सो कच्चे सोंग आजा कोंग के दो अलोंग पिनियार नी लद्दाख पुलिस तुम नीली तुम फान नंग के नेप नंग कंग नंग नंग के ठेंग नंग के चौपन के लाके पुलिस तुम दे आजा कोंग चपा फरांग अली लाके अदाई के लद्दाख के इली तुम काउंसिल कचहरी लोग EM CM लापेन MP MLA तुम सी अलांग ली तुम सी लापेन नाके तोय दुन लापेन क्या को बोंगो सेना RSS तुम अलाम तोय पेन सी अलांग ली तुम भाला पुसोना आकाम नके क्लेम All Party Hills Leaders Conference asongja posongja pila pen claim bang atuma phansitami kinep kang nang ponta padoponlo Birta kirip dunlong atengke angtong ingtika thar Bikram Hanse Sukur Singh Timung Dhaneswar Rongphar Samson Teron lapen ongdunga songja pola pen songja piatoma phan Hamren District Jalalong an Ponbom Lopusi APHLC along Klembang Phu Klembang Piatum Pherangke pen Chihuchipura hut nangke than pachini dun Kheroni pen Mohan Teron Karbiang Long Live